Eve Mosula kevne bi sadan xaniyên cihîya lê têne dîtin û beşekê ji wan xanoyan kavil û wêran bûyne û beşek wek xomayîne û asewarên ciya pêve diyar in, wekû stêra Dawudî û nexşê li ser dergeh û penceran. Li ser demê çekdarên Daeş ev xanûye wekû zîndan hatine bikaranîn, ji ber ku ew dê ew ê baweriyê dabûn firokên hevpeymanan evan xanûya nakene armanc. يعني قبل أكثر من شهر. اف ماله بریا پتری مهکی هنده جویان سردان اوی کر و هیزکا پیشمرگاند گل دابو. دمجی ترمبیلین خدابازین گوت نمن ورد گل مدابش بر کتو کره اوی تاخی حتی عمل اوان خانیا بنیرین اوین قابل ویران بون و گوت نمن اف خانیای جویانه. اف جا اوان دست بوینه کرنا نقشل سر دیواری کر و خانی همی وینه کر گوت نما اوه میجو کلتورا میا. اول دست داعش دابو زوربی اوان خانیان زندان بون هر وصا بارگاین داعش بون هتا نوکا شینوارن جوهیان هنه هر وصاین کرستیانان لی بنیرا اوه خاچاو ستیرا شش کوشه و تا ستیرا جوهیانا اف جا اف شینواره جبو جوهیان وده گرد گرنگ اف خانیا بهینا پاراستنو نابید هر وصا بنفره بهینا آواکرنو نوژن کرن لسر نقش بره Fermangeha şînwarî li Mosulê plan danaye ku xanûyên cihîya û kiristyanan bihêne avakirin û li ser nexşê kevin, wekû cihên şînwarî bihêne parastin, belê heta nûke bikiryar ev kare nehatiye kirin. Bi fermaneka taybet ji Wezîrê Rewşenbîrî û Fermangeha Giştî ya Şînewaran û bi hevkariya digel dezgeh û rêxrawî navnetewî û her wisa zankoyên cîhanê û Yekîtiya Ewropa, ew xanî dê bikevne çarçova projeyan û dest bi avakirin û nûjenkiran wan dê bête kirin û dê bibin cihên şînewar û geştiyarî li Mosulê kevin. Her wekû mêjonaz diyar dikin ku cihî yekem kes bûn piştî împaratoriya Aşûrî li Mosulê akincî bûyne û li taxê Egêdat û taxê cihîyan ku dibêjne taxê Ehmedî ye û bi sedan xanî ava kirîne li ser nexşê Duqat û Sêqat û destxetê xwe li ser dergeh û pencerên wan durust kirîne û selmandiye ku li ser demê kevin ew xud yên evî bajarî bûn. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.